Online okruženje se brzo mijenja. Ono nam nudi veliki broj mogućnosti, ali i prostor u kome obitavaju opasnosti kao što su hakeri i zlonamjerni softveri koji stalno mijenjaju svoje taktike, tako da moramo biti u toku s onim što se događa kako bismo od zloupotrebe zaštitili sebe i svoje podatke. Evo nekoliko znakova koji ukazuju na to da ste možda hakovani. Ne možete da pristupite svojim nalozima jer vaše lozinke ne funkcionišu. Počinjete da primate lažne, ucjenjivačke ili antivirusne poruke. Vaše internet pretrage bivaju preusmjeravane. Javljaju se čudni mrežni obrasci dok ste na internetu. Primjećujete da je na vašem računaru instaliran neki softver koji niste vi pokrenuli. Drugi vas obavještavaju da je neko hakovao vaš nalog. Nedostaje vam novac s računa koji koristite na internetu. Procurili su neki povjerljivi podaci. Kako biste se zaštitili, pobrinite se da ispoštujete nekoliko jednostavnih koraka kao što su jaka lozinka, ažuriranje uređaja i izbjegavanje otvaranja ili instaliranja podataka iz nepoznatih izvora. Ako vjerujete da ste žrtva cyber napada, obavijestite lokalnu policiju ili nacionalnu organizaciju zaduženu za cyber kriminal u vašoj zemlji.